فهو في عيشة راضية Mawazinuh, zi ada yang mati. Mawazinuh ya. Terus seperti tadi ya. Jangan langsung kalau manfus ya. Manfush ma wa dengung kemudian mad asli wa amma man khaffat mawazinuh narun ra tebal ru tebal narun hamiyah kau pilih mabthus ya ta mabthus tus be mangen sin ya be mangen sus man dengung fa amma man thaqulat
yang tambah wa mad asli mawazi wa tambah alif mawazinu apa ya? Boleh baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Yawma yakunu an-nasu kal-farashil mabthooth. وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. Kalau B Rumah fasahah Rumah fasahah ada batu-batu ke gelas ni. Kita ulang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما
hamiyah. Cukup watih. Lanjut al-adiyat 3 ronda. Sekilas ni. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha. Ni ha mad iwad.